namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhla ta hi kha hi helela hi Mr Post Producer man. Lu swi tikomba ku na ku maybe a nga va khala ku bifa hosi ngove. What's happening? Hey, yeah, ka siku namuntlha of course ra the 24th August ni fike ni nghena ka account ya DJ Gift. Of course producer ya Mr Post. So already kahle kahle track list ya yena a hi endlini. Leyi a hi endlini hi kombisini ka yin'wana ya ti-vlogs. So swi kahle like I mean like marketing wise I think he benefited. Loko va a bet hit it can work on his favor. So fika hi vona fika tsala this post la fika tsala ku track 6 yi ya boxa hinkwaswo ni karhele. Okay, loko se hi fika hi pfula la hi cheka track 6 hi va ri i byongo. So ka xigaza or Xitsonga music leswi hi nga swi tolovela i ku track 6 ku fika ku va ku ri beef in most cases. Leswi endlekaka and stuff like that. So before we go deeper here mi fike mi swi tsundzuka ku na previous year a tsarile post ya muxaka lowa a lava ku boxa swihundla endzhaku ka loko a endla this album yi kona laha henhla la this one ya mbilu ya mina. After loko a yi endlini a yi release Mr Post di nga vuli nchumu at all a lave ku boxa swo karhi. However voni a vuya a xaveleriwa a ya le ka hosi ngove leyi ku vheta ku ngheniwa studio and stuff like that leswi a swi humeleleni the previous year. Okay, so you also need to understand ku project ya hosi ngove a yi se sungula. You need to understand that, and as you wanna hosi ngove like yi va yi ri kha yi ri phusha ku maybe yi la ku sungula or anything a swa ha fana last year and stuff like that. So ku hi laha swi tikomba na ku a nga va a khala ku boxa swo karhi against hosi ngove hi leswi ti kombisaka xiswona. If not I mean president DJ Gift yi nga va i be marketing strategy yin'wana yikulukumba ngopfu because everyone believes ku ri swi tikomba na ku i tala a kha bifa hosi ngove ka track 6 maikumo ya na mhaka leyi. So of course ni fike ni vona lave Amos ni a fika kombisa ku loko bifa dlimbeta u ta as you can see there lava nga na ti-reactions to hlayanyana lama in relation to this. Hi fike hi vona na vunene Sambo kwala a fika a tsala ku boxa hinkwato magegwana i ku phutise ngopfu post hambi hina ti-first time ha swi vona i feni ya hosi ngove liya. Okay, tukulu kwala fika kombisa loko u dyi bifa Mr Post u na ti-fans of course u ta tlhela u rhambiwa na ku byela leswi a kombisaka swona u kombisa ku loko u bifa hosi ngove swi ta va kahle ta tlhawula na ti-fans. Okay, Rogers kwala a fika ku se ti-shark ti le ku dyananeni hi vulini ku ri Mr Post a nga hakeli ti-producer na le ka Joe u suke hi swona. A ni mi nga ma hleketa ku ri loko hosi ngove yi suka leya ku ri mhaka mali ya vuproducer yi nga vona ti-award to hlaya le ka Munghana Lonene yi nga fika yi kombisa ku yona yi tiva ku mali ya vuproducer a ti hakelani. Yeah, lava n'wana a nga na ti-reactions in relation to this. Wise kwala na hi fika hi vona fika kombisa ku DJ ni tsakisa hi ku a wu lweli i swi vonini ku dlimbeta i ku onherini ka album ya wena i vheta u huma ka yena. Okay, emdani un'wana la a kana a tlha fika tsala ku boxa u vhe u wina game va ku phudise ngo ka 2 albums va nga ku support wena but wena ka ta vona u kha u ti karhata so as you can see and stuff like that. In overall loko ni kha ni scroll ni vona na ku swi helela makumu and then languta ti-reactions swi endla ku swi ni olola ku hlaya and stuff like that. Swi komba na ku ti-comments ti ve ti hele. So swi tikomba na ku DJ Gift a nga va a khala ku rhunga Mr Post. So the question ku yi ta chaya kahle na hey we never know. So swi ta vonaka if i la ku yi bifa hosi ngove. If not i bini marketing strategy DJ Gift yi nga i bini swinene. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.